Danas govorimo o zaključku. U logici je to postupak u kojem iz jednog ili više poznatih sudova izvodimo novi sud. Dakle, imam jedan ili više postojeći sud iz kojeg proizlazi novi sud, a kada u svakodnevnom govoru koristimo izraz zaključak, onda pri tome najčešće mislimo samo na ovaj novi sud. I onda kažemo iz nečega slijedi zaključak ili proizlazi zaključak. Međutim, evo, u logici zaključak znači čitav taj postupak. Dakle, i postojeći sud i novi sud, a postojeći sud se zove premisa, dakle može biti jedna ili više, dok se taj novi sud zove konkluzija. Dakle, zaključak se sastoji od premise i od konkluzije. Nas najprije zanima neposredni zaključak, to je onaj koji ima samo jednu premisu. Dakle, pošto on ima i konkluziju, to je zaključak koji se sastoji od dva suda, od premise i od konkluzije. Sudovi koji sudjeluju, da tako kažem, u neposrednom zaključku, dakle koji su i premise i konkluzije, su ona 4 tradicionalna vama već poznata suda, koji se inače zovu kategorički sudovi. To su sudovi A, I, E i O. I evo da se podsjetimo šta oni tvrde. Ovi u žuto su univerzalni, dakle A tvrdi svi S su P, E tvrdi nijedan S nije P, a ova dva preostala su partikularni, I je neki S su P i O tvrdi neki S nisu P. Ako ne možete zapamtiti koji je koji, probajte zapamtiti latinski izraz za pozitivan je afirmo, odnosi se na ova dva, univerzalni i partikularni, a latinski izraz za negaciju je nego i odatle su ova dva suda E i O dobila nazive. U neposrednom zaključku koristit ćemo se s ovim pojmovima, dakle subjekt, predikat i u nekim će nam trebati i nepredikat. Nepredikat je pojam koji je kontradiktoran predikatu, dakle sve ono što nije predikat. Evo, to se vidi na dijagramu, dakle ako mi je P predikat, sve izvan njega, ovaj dio koji je iscrtan plavim crtama je nepredikat. Evo nekoliko primjera. Ako je predikat more, onda je nepredikat sve ono što nije more. Ako je predikat netko tko zna plivat, nepredikat je nešto što ne zna plivat. Ako je predikat netko tko govori ruski, nepredikat je nešto što ne govori ruski. Dakle, nepredikat nije netko tko ne govori ruski, nego puno više od toga. Dakle, odnosi se na sve ono što ne govori ruski, što nije samo osoba, to može biti pas i stolica, kreda, cigla. Dakle, sve ono što ne govori ruski je ne P. Sad ćemo se prisjetiti kako izgledaju Eulerovi dijagrami kojima ćemo to crtati. I poanta je da vi ne naučite napamet, nego da jednostavno znate pročitati dijagram. Iz dijagrama sve slijedi, odnosno u dijagramu se sve vidi. Evo jedan sud A, sve kuće u mom selu imaju dimnjake. Dakle, imam subjekt, to je ovaj žuti krug koji se nalazi unutar P-a. A sve izvan P-a je ne P. I sad ćemo obratiti pažnju na neke jako važne stvari za neposredni zaključak, a to je odnos subjekta prema ne P-u. Dakle, kao što vidite, budući su S-ovi unutar P-a, oni nemaju veze sa ne P-om. Dakle, nijedan S nije ne P. Zašto? Zato što je S u P-u. S druge strane, ako gledam koji je odnos između ne P-a i S-a, vrijedi isto. Dakle, isto kao što niti jedan S nije ne P, isto tako niti jedan ne P nije S. Evo. Niti jedan ne P nije S. Sud E. Nijedan učenik 3. C nije jučer bio u Berlinu. Dakle, imam dva kruga S i P, kao što vidim oni nemaju veze jedan s drugim, oni su disparatni pojmovi. Sve izvan P-a je ne P i S se dakle nalazi u ne P-u.
on spada u ne P. Ako gledam dakle odnos između S-a i ne P-a, mogu primijetiti da su svi S-ovi unutar ne P-a. A ako gledam obratno, odnos ne P-a i S-a, mogu vidjeti da je S dio ne P-a, što znači da su neki ne P-ovi S-ovi. Dakle, S je dio čitavog ovog ogromnog ne P-a, pa onda kažem neki ne P-ovi su S-ovi. Idemo na sud I. Neki učenici žive u tučepima. Sud I tvrdi dakle da se dio subjekta i predikata preklapa, dakle da oni imaju jedan svoj zajednički dio, tako da govorimo samo o dijelu S-a. Neki S-ovi su P-ovi. I ti S-ovi koji su P-ovi, baš zato što su oni P-ovi, to je ovaj dio ovdje prošaran ovim narančastim šarama. Dakle, taj dio S-a, pošto je on u P-u, on nije u ne P-u. Zato ću za njega reći, ovi S-ovi koji su P-ovi, oni istovremeno nisu ne P-ovi. Kasnije ćemo se vratiti na primjere. Sud O. Evo dijagrama suda O. Dakle, opet imam dva ukrštena kruga, ali me sad zanima onaj dio S-a koji nije P. To je ovaj crveni iscrtani S. Dakle, pošto on nije P, on je očito u ne P-u. Ne P je sve ovo izvan P-a i kao što vidim S spada u ne P. Dakle, ja mogu reći taj dio S-a koji nije P, on je ne P. Dakle, to je ovo što piše. Iz suda O proizlazi neki S-ovi su ne P-ovi, a mogu gledati i obratno. U kojem odnosu su ne P-ovi prema S-ovima. Ono što vidim je da su ovi S-ovi dio ne P-a. Dakle, neki ne P-ovi su S-ovi. Neposredni zaključak ima tri zaključka, odnosno tri vrste. Konverzija, ekvipolencija i kontrapozicija. Vjerojatno zvuči jako strano, ali uskoro ćete se familijarizirati sa ovim nazivima. Konverzija, u njoj gledam odnos ne više subjekta prema predikatu, nego predikata prema subjektu, odnosno subjekt i predikat su zamijenili mjesta, pa kao da je predikat postao subjekt. U ekvipolenciji umjesto odnosa subjekta prema predikatu gledam odnos subjekta i nepredikata, a u kontrapoziciji ću sad obrniti ovo, pa ću onda gledati odnos nepredikata i subjekta. Idemo na konverziju. Dakle, subjekt i predikat su zamijenili mjesta. Konverzija suda A. Evo dijagram. Dakle, vidim da su svi S-ovi unutar P-a. Vidim da je S dio P-a, podskup P-a, što znači da ako su svi S-ovi P, istovremeno neki P-ovi su S. Evo ovdje imam primjer, svi miševi su sisavci, dakle subjekt, ovaj S to su mi miševi, a P su mi sisavci, dakle svi S-ovi su P-ovi, svi miševi su sisavci, a neki sisavci su miševi. To je ono što mogu zaključiti. Dakle, iz suda SAP proizlazi sud PIS. Evo nekoliko primjera, možete probati i sami. Sve srdele su ribe, iz toga slijedi neke ribe su srdele, sve violine su instrumenti, neki instrumenti su violine, svi moji prijatelji znaju plivati, dakle neki koji znaju plivati su moji prijatelji, svi psi imaju rep, neki koji imaju rep su psi. Konverzija suda I. Dakle, ovaj sud tvrdi da su neki S-ovi P-ovi, što znači da S i P imaju zajednički dio, to je ovaj ovdje iscrtkani. Međutim, ono što vrijedi za S prema P-u, istovremeno vrijedi i za P prema S-u. Dakle, isto kao što su neki S-ovi P-ovi, vrijedi i obratno. Neki P-ovi su S-ovi. Evo primjer, neki učenici žive u tučepima, predikat su oni koji žive u tučepima. Kad od toga napravim sud, dobijem neki koji žive u tučepima su učenici. Evo nekoliko primjera, probajte sami. Neki makarani se griju na drva, dakle neki koji se griju na drva su makarani. Neki tenisači su jučer pobjedili,
neki koji su jučer pobjedili su tenisači, neki psi mašu repom, dakle neki koji mašu repom su psi, neki trečaši nose naočale, dakle neki koji nose naočale su trečaši. Idemo na konverziju suda E. Dakle, na dijagramu imam dva kruga za subjekt i predikat, to su dva pojma koja su disparatna, nemaju veze jedan s drugim. I vidimo da to vrijedi obostrano. Dakle, ako nijedan S nije P, istovremeno nijedan P nije S. Primjer, nijedan učenik 3. C jučer nije bio u Berlinu. Dakle, subjekt, to je ovo, su mi učenici 3. C, a predikat su oni koji su bili ili onaj koji je bio u Berlinu. Potpuno je svejedno hoćete li pojam staviti u jedninu ili u množinu, to je isti pojam. Dakle, isto kao što nijedan učenik 3. C nije bio u Berlinu jučer, isto tako nitko od onih koji su bili jučer u Berlinu nisu učenici 3. C. Evo, to slijedi. Nitko tko je bio u Berlinu nije učenik 3. C. Ovdje fali jučer. Nitko tko je jučer bio u Berlinu nije učenik 3. C. Evo nekoliko primjera. Nijedan čovjek ne može putovati kroz vrijeme. Dakle, nijedan P nije S. Ovdje je važno da primijetite šta je predikat, a šta je nepredikat. Dakle, subjekt je čovjek. Predikat je onaj koji može putovati kroz vrijeme. Samo što subjekt i predikat nemaju veze jedan s drugim. Dakle, predikat je onaj koji može putovati kroz vrijeme i predikat i subjekt nemaju veze. Dakle, nitko tko može putovati kroz vrijeme nije čovjek. Ista stvar, nijedan Podgoranin nije osvojio Mont Everest. Predikat je onaj koji je osvojio Mont Everest. Dakle, nitko tko je osvojio Mont Everest nije Podgoranin. Nijedna srdela ne živi u jezeru. Predikat je onaj koji živi u jezeru. Subjekt i predikat nemaju veze. Isto tako predikat ni subjekt nemaju veze. Dakle, nitko tko živi u jezeru ili ništa što živi u jezeru, svejedno, nije srdela. Konverzija suda O ne postoji, pa ovo preskačemo. Evo ovdje ukratko šta smo dobili konverzijom. Dakle, SAP prelazi u PIS, a SEP i SIP ostaju isti odnosi. Dakle, SEP ide u PES i SIP ide u PIS. Idemo na ekvipolenciju. U ekvipolenciji gledam odnos između subjekta i nepredikata. Dakle, polazim od tradicionalnog suda SAP, SIP, SEP i tako dalje, ali me više ne zanima koji je odnos subjekta prema predikatu, nego subjekta prema nepredikatu. Idemo na ekvipolenciju suda A. Dakle, uvijek isti dijagram, svi S-ovi su u P-u. I pošto su S-ovi u P-u, a ne P je sve ovo izvan P-a, onda očito nijedan S nije ne P. Dakle, i SAP, odnosno SAP slijedi u SENEP. Prelazi u SENEP. Primjer. Sve srdele su ribe, subjekt, to su srdele, P su ribe i budući su sve srdele ribe, ne P mi je ono što nije riba, dakle nijedna srdela nije nešto što nije riba ili ono što nije riba, kako god to želite formulirati. Dakle, iz toga proizlazi konkluzija, nijedna srdela nije nešto ili nije ono što nije riba. Evo nekoliko primjera. Svi gimnazijalci dobro govore engleski. Subjekt su mi gimnazijalci, predikat su oni koji dobro govore engleski, a ne predikat su oni koji ne govore dobro engleski. E sad, pošto su svi S-ovi u P-u, oni očito nisu u ne P-u. I još vas želim vam naglasiti jednu stvar, da bi lijeva strana ove strelice bila ista kao i desna strana od te strelice, pošto ovdje sa lijeve strane nema negacije, sa desne strane moraju biti dvije negacije. Ne može biti jedna, nego dvije. Dakle, iz suda svi gimnazijalci dobro govore engleski proizlazi nijedan gimnazijalac nije takav da ne govori dobro engleski.
Svi učenici su došli na sat. Dakle, ne predikat je oni koji nisu došli na sat. Pa onda konkluzija tvrdi nijedan učenik nije onaj koji nije došao na sat. Iz suda svi vaterpolisti znaju plivati. Pošto je nepe onaj koji ne zna plivat, proizlazi nijedan vaterpolist nije takav da ne zna plivat. Evo, to sam vam htjela naglasiti. Dakle, sa desne strane strelice moram imati dvije negacije kako bi to bilo potpuno isto onome što se tvrdi sa lijeve strane strelice. Dakle, imam nije ne, nije ne. Ekvipolencija suda E. Dakle, S i P nemaju nikakve veze, to su disparatni pojmovi, što znači da će cijeli S biti u ne-P-u. Dakle, pošto nije da S nije ne P, nije da S nije P, to znači da su svi S-ovi u ne-P-u, kao što vidimo. Dakle, sud SEP prelazi u SANEP. Svi S-ovi su unutar ne-P-a, to se vidi na dijagramu. Primjer. Nijedan moj prijatelj ne govori mađarski. Dakle, S-ovi su moji prijatelji, predikati su oni koji govore mađarski, sve izvan predikata su, ja sam napisala ona, ali zapravo sam mislila sve ono što ne govori mađarski. Dakle, vidim na dijagramu, svi moji prijatelji spadaju u ono što ne govori mađarski. To mogu reći, svi moji prijatelji su takvi da ne govore mađarski. Primjeri. Nitko iz mog razreda ne voli suši. Dakle, subjekt su učenici ili ljudi iz mog razreda, svejedno. Predikat su oni koji vole suši. I subjekt i predikat nemaju ništa zajedničko. A ne predikat su oni koji ne vole suši. Dakle, svi iz mog razreda spadaju u ne predikat, dakle oni su takvi da ne vole suši. Nijedan moj prijatelj nije posjetio Japan. Predikat su, dakle subjekt su moji prijatelji, predikat su oni koji su posjetili Japan, a svi moji prijatelji spadaju u ne P. Dakle, svi moji prijatelji su oni koji nisu posjetili Japan. Nitko koga znam ne govori japanski. Subjekt su, dakle, svi ljudi koje znam, predikat su oni koji govore japanski, a ne predikat su oni koji ne govore japanski. Dakle, svi ljudi koje znam spadaju u nepredikat, spadaju u one koji ne govore japanski. I dobijem, svi ljudi koje znam su oni koji ne govore japanski. Ekvipolencija suda I. Ovdje nas zanima presjek subjekta i predikata, odnosno oni S-ovi koji su istovremeno i P-ovi. Pošto su oni u P-u, očito nisu u ne P-u. Ne P je sve ovo izvan P-a što je iscrtkano sa crvenim i pošto su S-ovi o kojima govorimo, jer to je sud I, u P-u, oni nisu u ne P-u. Znači taj dio S-a je ne P. Pošto se radi samo o dijelu S-a, taj sud će biti partikularan, tako da će sud I postati O. SIP ide u SONEP. Primjer, neki učenici su sportaši, dakle S su mi učenici, predikat su mi sportaši, postoji njihov zajednički dio i ti učenici koji su sportaši, oni nisu nesportaši. Dakle, neki učenici nisu oni koji nisu sportaši ili možete reći ne crtica sportaši ili nisu ono što nije sportaš. Primjeri. Ovdje isto možete obratiti pažnju da lijeva i desna strana od ove strelice mora biti ista, pošto s ove strane nemamo negaciju, sa desne strane će biti dvije negacije. O je negacija i ne je negacija iz ne P. Neki Breljani imaju psa. Dakle, neki Breljani nisu oni koji nemaju psa. Neki ljudi su upoznali Donalda Trumpa, dakle, to nisu ljudi koji nisu upoznali Donalda Trumpa. Neki učenici su se zaljubili, dakle, oni nisu oni koji se nisu zaljubili. I neki maturanti odlično voze, dakle, oni nisu oni koji ne voze odlično. Budući su u P-u, oni nisu u ne P-u. Evo, naglašavam, morate u
konkluziji imati dvije negacije da bi ona odgovarala premisi. Ekvipolencija suda O. Ovdje sad govorimo o drugom dijelu S-a, odnosno o onim S-ovima koji nisu P-ovi. To su ovi ovdje prošarani sa narančastim i pošto oni nisu P-ovi, očito oni su u ne P-u. Dakle, ti neki S-ovi su u ne P-u. Dakle, iz suda neki S-ovi nisu P, proizlazi neki S-ovi, ti isti S-ovi, su ne P. Dakle, sud SOP ide u sinep. Primjer. Neki ljudi ne vole mlijeko. Subjekt su mi ljudi, predikat su mi svi oni koji vole mlijeko. Međutim, nas zanimaju ljudi koji su izvan P-a. Dakle, ne P. Ne P su oni koji ne vole mlijeko. Dakle, ovaj dio S-a koji nas zanima, pošto on nije u P-u, on je u ne P-u. Dakle, neki ljudi su oni koji ne vole mlijeko. Dakle, samo dodate na neki ljudi ne vole mlijeko u taj sud O, vi od toga napravite sud I, tako da kažete neki ljudi su oni koji ne vole. Znači, dodate ovaj dio, oni koji ne vole ili takvi da ne vole. Evo primjera. Neki učenici nisu zakasnili. Dakle, oni su oni koji nisu zakasnili. Neki Rusi ne govore francuski. Dakle, oni su oni koji ne govore francuski. Neki Rusi su oni koji ne govore francuski. Neki ljudi se nisu nadebljali u koroni. Dakle, oni su oni koji se nisu nadebljali u koroni. Neki ljudi su oni koji se nisu nadebljali u koroni. Tako mora glasiti konkluzija. Evo rezimea za ekvipolenciju. Možete primijetiti da sudovi kao da prelaze u svoju suprotnost. Dakle, premisa kao da prijeđe u svoju suprotnost u konkluziji, pa A ide u E u A, I prijeđe u O, a O prijeđe u I. Što je i normalno, pošto imamo negaciju P, ne P. Kontrapozicija. Tu sada obrnemo ovo što smo malo prije gledali, pa više ne govorimo o odnosu subjekta prema ne P-u, nego ne P-a prema subjektu. Idemo na kontrapoziciju suda A. Dakle, S-ovi su u P-u i zato nisu u ne P-u. I sad gledamo odnos obratno. U kojem odnosu su ne P-ovi prema S-u? Pa pošto nijedan S nije ne P, vrijedi isto i obratno, nijedan ne P nije S. Evo ga. Znači, SAP prelazi u nepes. Primjer, sve ribe imaju peraje, dakle ovo su mi ribe, P su oni koji imaju peraje, ne P su oni koji nemaju peraje. I sad gledamo u kojem su odnosu oni koji nemaju peraje sa ribama, pa ni u kakvom. Dakle, nitko tko nema peraje nije riba. Kontrapozicija suda E. Pošto nijedan S nije P, očito su svi S-ovi u ne P-u, to vidimo. Dakle, ne P je ovaj šarani dio. Međutim, nas sad zanima u kojem su odnosu ne P i S. Dakle, svi S-ovi su u ne P-u, ali S je samo dio ne P-a. Ne P je sve ovo okolo, S mu je samo dio. Dakle, neki ne P-ovi su S. Primjer, nijedan učenik trećeg B se ne zove Roko. S su učenici trećeg B. P, ovo su oni koji se zovu Roko, a sve ovo izvan su oni koji se ne zovu Roko. Vidimo da svi učenici trećeg B spadaju u one koji se ne zovu Roko, ali kad gledamo obratno iz perspektive ne P-a, neki koji se ne zovu Roko su učenici. Evo ga. Dakle, su učenici trećeg B. Evo nekoliko primjera. Dakle, pošto u premisi imamo negaciju, negacija mora postojati i u konkluziji. Nijedan političar ne voli kritike.
Što je ovdje, naravno subjekt su političari, predikat su oni koji vole kritike, a subjekt i predikat nemaju veze. Dakle, ne predikat su oni koji ne vole kritike. Dakle, neki koji ne vole kritike su političari. Možete ovo probati sad sami. Nijedan lovac nije ulovio vuka, ne luka. Dakle, predikat je onaj tko je ulovio vuka, a ne predikat je onaj koji nije ulovio vuka. E sad, neki nepredikati, dakle neki koji nisu ulovili vuka su lovci. Neki nepredikati su esovi. Nijedna pjesma od XY mi se ne sviđa. Subjekt su pjesme od XY. Predikat je ono što mi se sviđa, ne predikat je ono što mi se ne sviđa. Ja gledam odnos nepredikata, dakle onog što mi se ne sviđa i pjesama od XY, pa mogu reći neke stvari koje mi se ne sviđaju, ili kao što ovdje piše, nešto što mi se ne sviđa, su pjesme od XY. Nijedan kafić nije otvoren, dakle predikat je ono što je otvoreno, a kafić i ono otvoreno nemaju veze, dakle kafić i ono otvoreno nema veze jedno s drugim. Međutim, mene zanima ne predikat, ono što nije otvoreno. E pa neki koji nisu otvoreni su kafići ili nešto što nije otvoreno. Kontrapozicija suda i ne postoji, pa je preskačemo i idemo na kontrapoziciju suda o. Dakle, u sudu O nas zanima ovaj dio izvan P-a, odnosno oni esovi koji nisu P-ovi, a kako nisu P-ovi nalaze se u ne P-u. Dakle, ovaj istrtkani šareni dio se nalazi unutar ne P-a, pa zaključujem da su neki ne P-ovi esovi. S je dio ne P-a, dakle neki ne P-ovi su esovi. Dakle, sud neki esovi nisu P-ovi prelazi u neki ne P-ovi su esovi. Primjer. Neka djeca ne vole blitvu. Dakle, ovo su mi djeca, ovo su oni koji vole blitvu. Nas zapravo zanimaju djeca koja ne vole blitvu. Dakle, oni spadaju u nepe, oni spadaju u one koji ne vole blitvu. I oni su samo dio onih koji ne vole blitvu. Dakle, neki koji ne vole blitvu, neki nepeovi, su djeca. Evo nekoliko primjera. Neki planinari iz Splita se nisu izgubili na Biokovu. Predikat je oni koji su se izgubili na Biokovu, a ne predikat je oni koji se nisu izgubili na Biokovu, pa zaključujem. Neki koji se nisu izgubili na Biokovu su planinari iz Splita. Neke lisice nisu ulovile kokoš. Probajte sami ovo. Dakle, šta je predikat ovdje? Ovdje je predikat oni koji su ulovili kokoš, ali lisice nisu u predikatu. Ne predikat je oni koji nisu ulovili kokoš i neki nepredikati su lisice. Dakle, neki koji nisu ulovili kokoš su lisice. Neki doktori nisu uzeli mito. Šta je predikat? Predikat je oni koji su uzeli mito. Međutim, nas zanima ne predikat. Dakle, neki koji nisu uzeli mito su doktori. Neki vozači nemaju strpljenja. Subjekt su vozači. Predikat su oni koji imaju strpljenja, međutim ovo je sud E, što znači da vozači, subjekt, nemaju veze sa predikatom, onima koji imaju strpljenja. Međutim, nas zanima odnos nepredikata, a to su oni koji nemaju strpljenja i vozača. Dakle, neki koji nemaju strpljenja su vozači. Dakle, želim vam reći da je to zapravo ista stvar, da ovdje i s jedne i s druge strane strelice imamo isto. Zato što ovdje tvrdim da nije P, a ovdje imam ne P. Ovo nije P, a ovdje imam ne P. Ovo nije P, ali ovdje imam ne P. Dakle, imam na kraju krajeva istu stvar. Evo šta se događa u kontrapoziciji. Sap prelazi u nepes, sep ide u nepis, sip ne postoji, sop ide u nepis. Od vas ne očekujem da ovo znate napamet, jer to uglavnom i ne možete znati napamet
možete imati na šalabahteru. Ono što od vas očekujem je da znate pročitati dijagram i otkriti šta proizlazi u kontrapoziciji suda A i suda E i iz suda O. Dakle, u dijagramu to možete vidjeti. E sad, mi smo završili novu lekciju, odnosno sve novo što ste trebali doznati ste čuli, a sada ćemo to sažeti na jedan drugačiji način. Dakle, imam sud A i sad ćemo vidjeti šta sve proizlazi iz suda A. Dakle, u konverziji, u ekvipolenciji i u kontrapoziciji. Dakle, sud A tvrdi svi S-ovi su u P-u. Kad napravim konverziju gledam P prema S-u, pa onda vidim ako su svi S-ovi u P-u, to znači istovremeno da su neki P-ovi S. Ako gledam odnos S-a i ne P-a, to je ekvipolencija, vidim da nijedan S nije ne P. Zašto? Zato što su svi u P-u. A kad gledam kontrapoziciju, odnos ne P-a i S-a, vidim istu stvar, niti jedan ne P nije S. Evo, to je ovo što mi tu piše. Idemo sad na primjer. Sve kuće u mom selu imaju dimnjak, subjekt su kuće u mom selu, predikat je ono što ima dimnjak i ne predikat je ono što nema dimnjak. U konverziji gledam odnos predikata i subjekta, dakle neki koji imaju dimnjak su kuće u mom selu. U ekvipolenciji gledam odnos subjekta i ne predikata, pa vidim da nijedna kuća u mom selu nije takva da nema dimnjak. A u kontrapoziciji gledam odnos ne P-a, to je ovo, i S-a, pa vidim da ništa što nema dimnjak nije kuća u mom selu. Zašto? Zato što sve kuće u mom selu imaju dimnjak. Idem na sud E. Dakle, nijedan S nije P. Na dijagramu vidim da vrijedi i obratno. Dakle, ako nijedan S nije P, onda isto tako nijedan P nije S. To je konverzija. U ekvipolenciji gledam odnos S-a i ne P-a, vidim da su svi S-ovi u ne P-u, dakle to je SANEP, svi S-ovi su u ne P-u. A u kontrapoziciji gledam odnos ne P-a i S-a, ono što vidim je da je S dio ne P-a, odnosno da su neki ne P-ovi S-ovi. Dakle, SEP ide u kontrapoziciji u nepis. Idemo na primjer, nijedan učenik 3. C nije jučer bio u Berlinu. Subjekt su učenici 3. C, predikat je onaj tko je jučer bio u Berlinu, a ne predikat je onaj tko jučer nije bio u Berlinu. Dakle, konverzija nitko tko je jučer bio u Berlinu nije učenik 3. C. Probajte ovo sami napraviti. Ekvipolencija je odnos subjekta i ne predikata. Svi učenici 3. C su oni ili su takvi da jučer nisu bili u Berlinu. I u kontrapoziciji gledam obratan odnos, odnos ne P-a i S-a. Dakle, neki koji jučer nisu bili u Berlinu su učenici 3. C. Idem na sud I. Tu me dakle zanima ovaj zajednički dio od S-a i P-a. Pa to vrijedi i obratno. Dakle, ako su neki S-ovi P-ovi, istovremeno neki P-ovi su S-ovi. To je konverzija. U ekvipolenciji gledam odnos S-a i ne P-a. Govorimo o ovom S-u, pošto je on u P-u, on nije u ne P-u. Dakle, iz suda neki S-ovi su P-ovi, proizlazi sud, ti isti S-ovi nisu ne P-ovi. Dakle, neki S-ovi nisu ne P-ovi. Kontrapozicija ne postoji. Primjer. Neki učenici žive u Tučepima. Subjekt mi je učenik, predikat je onaj tko živi u Tučepima i ne predikat je onaj ili ono što ili onaj tko ne živi u Tučepima. Dakle, u konverziji gledam obrnut odnos P prema S-u, pa tvrdim neki koji žive u Tučepima su učenici. U ekvipolenciji gledam odnos S-a i ne P-a, pa tvrdim neki učenici nisu oni koji ne žive u Tučepima. I kontrapozicija ne postoji. SOP. Ovdje me sada zanima ovaj vanjski dio S-a iscrtkan narančastim linijama. Konverzija ne postoji. Dakle, gledam odnos subjekta i nepredikata. Evo, taj dio S-a je unutar nepredikata, to je dio S-a. Dakle, neki S-ovi su nepredikati, to je ekvipolencija. A
mogu napraviti i kontrapoziciju u kojoj gledam odnos nepredikata, dakle ovoga, prema tim esovima. Nepredikati su sve okolo, a esovi su dio toga. Dakle, neki nepredikati su esovi. Primjer. Neki natjecatelji nisu osvojili medalju. Konverzija ne postoji, u ekvipolenciji gledamo odnos subjekta i nepredikata. Dakle, subjekt su natjecatelji, nepredikat onaj tko nije osvojio medalju. Dakle, neki natjecatelji su oni koji nisu osvojili medalju ili su takvi da nisu osvojili medalju. U kontrapoziciji gledamo odnos nepea i esa. Nepe je onaj tko nije osvojio medalju. Dakle, neki koji nisu osvojili medalju su natjecatelji. Eto ga, to je to. Nadam se da ste razumjeli.